Hvala Ljupčo, dobro večer. Kada sam prihvatio poziv da dođem u Skopje, druga stvar koju sam pitao na kom jeziku da govorim večeras, i predložio sam i makedonski. Ja makedonski razbiram jako dobro, ali ne govorim. Predložio sam makedonski, može da se provuče kroz veštačku inteligenciju i nije problem da pročitam, ali moji makedonski prijatelji, dakle, pre svega Ljupčo rekao je ne, onda sam predložio i engleski jezik, onda rekao ne, site vo Makedonija govorat srpski, razbirat srpski, tako je, ne govorat. Ja nisam baš poverovao u to, posebno kada je reč o mlađim generacijama, ali juče sam održao predavanje na Filozofskom fakultetu i javilo se 3 ljudi da vodimo razgovor. Od to 3 ljudi, 2 bolje govore srpski nego ja. I to je bio ključni razlog da ja večeras, osim što, kako da kažem, vi ste mi ukazali čast da mogu da govorim na svom jeziku, ali i da se malo, kako bih rekao, opustim u ovoj prilici. Opet ću sada da izgovorim 1-2 rečenice na makedonskom, a Ljupčo je tu da ke se obidam da govoram poleko. Dakle, ako me neko ne razbira, dobro, molim vas, bilo u kom trenutku me zaustavite. Ja, kaže Ljupčo, imamo sat vremena. Posle ovakvog filma zaista bih mogao da govorim jako dugo, ali neću, jer mi je zanimljivije da u nekom trenutku se i vi uključite sa pitanjima, komentarima, bilo čime, jer zanimljivije je ako ide u oba smera. Pored toga, gledali ste ovaj film i kako čovek da filozofira posle ovakvog filma. Znate, ovaj veliki italijanski pisac Italo Calvino rekao je u jednom trenutku, znate kako ja zamišljam filozofe? Filozof je čovek koji uđe u lepo nameštenu kuću. Sve ima. Doslovno sve ima u toj kući. A onda on otvori prozor ili još bolje, ne otvori prozor, nego uzme fotelju pa baci kroz prozor, pa krevet, pa se napravi pustoš od kuće, onda sedne ovako na pod i kaže, što je lepo. Posle ovakvog filma mnogo je teško filozofirati i dok sam gledao, ja ne znam koji put gledam ovaj film, ja sam rešio da malo promenim svoju prvobitnu nameru i za sam početak, umesto da filozofiram, ja bih hteo da podelim sa vama ono što mi je zapravo u prethodnim gledanjima promaklo, a to je početak ovog filma. Znate, ja koliko znam, imam gotovo 60 godina i gledam filmove od kad znam za sebe. Odgledao sam ih na 1000 filmova, ali ovo je jedan od najstrašnijih, najfantastičnijih, najjezivijih početaka od svih filmova koje sam gledao. Dakle, govorim do onih prvih nekoliko minuta dok Miki Krstović, sećate se ili se ne sećate, mi Jugosloveni se sećamo, ubija Vesnu Pećanac. Ako neko ne zna, Vesna Pećanac, dakle ova lepa žena sa početka filma, to je inače u životu bila žena Živka Nikolića, režisera ovog filma. Dakle, tih nekoliko minuta na samom početku, kao što ste videli, to je
To je prestrašno. Jer, pogledajte, ovdje nije riječ o prostom ubistvu, nego je ovdje riječ o najdubljem mogućem ponižavanju žene. Pazite, prva rečenica, ili jedna od prvih rečenica u filmu, dakle on ulazi, vidi ženu koja je prevarila, ok, mislim, shit happens, dešava se. Ali pazite šta njega briga, šta mi uradi ženo? Šta meni, šta je njemu ta žena uradila? I ništa drugo nije bitno. A onda kreće strava i užas. Dakle, početak, ovo je neki ljudi, ili kad pogledate kako se ovaj film vodi, to je komedija, na primjer. Ali prvih nekoliko minuta to je čist horor. Jer šta radi ona? Dakle, ona pravi hleb i ne samo da pravi ona hleb, nego ona svom ubici daje oružje kojim će on nju da ubije, a onda sve vreme puta u smrt. Ona nariče, ona peva prigodne pesme, a one bubašvaba, pogledao sam kako se kaže na makedonskom, lebarki. One bubašvabe, one u crnom, znate ono, to samo da zgazite, ono da krcne, cockroach, da krcne. Dakle, šta su one u ovom sastavu, šta su one u ovoj strukturi? Ljudi, one su tabloidi. Pazite, ne policija. One bdiju nad tim da sve mora da bude ispoštovano kako jeste. One će da daju izveštaj kome treba, da li se sve odigralo, da li je ubistvo urađeno po svim procedurama po kojima je trebalo da bude urađeno. I Miki Krstović ne uspeva da odoli i ubija tu ženu. Takav početak je čist horor. I duboko verujem da oni koji su ogledali film, da su to osetili. Ja ću sada da otvorim jednu zagradu, ili na makedonskom je zagrada, i da kažem da smo pre 14 godina u Beogradu na televiziji, i to je još vreme kada je srpska televizija bila slobodna televizija, a ne kao danas, organizovali smo razgovor o ovome filmu. Sutradan smo, dakle mi koji smo pravili tu emisiju, sa komentarima, mislim da čak možete da nađete na YouTube-u, dobili smo upravo impresivan broj nacionalističkih i fašističkih reakcija. Ono što smo mi radili trebalo je da bude neka vrsta objašnjenja jedne velike filozofske knjige velikog jugoslovenskog filozofa Radomira Konstantinovića. Ta knjiga se zove Filosofija Palanke i mi smo objašnjavali šta znači reč palanka. To bih i večeras sa vama podelio. Ali primjer je bio ovaj film. Znate šta su nam fašisti i nacionalisti srpski zamerali? Zašto, kažu oni, uzimate jednu malu i zatvorenu etničku zajednicu da biste pričali o čitavom jednom narodu? To je bila njihova zamerka. Oni su se, veliki Srbi, osetili veoma uvređenim, jer njih vređa kada gledaju ovo i kada ovu malu zatvorenu zajednicu porede sa jednim čitavim narodom, srpskim, u tom konkretnom slučaju, ali su propustili da primete nekoliko bitnih elemenata. Ova karikatura zapravo nije karikatura, nego je sama suština onoga što se nalazi u svakom fašizmu i onoga što se nalazi u svakom nacionalizmu, pri čemu srpski narod uopšte nije ekskluzivan u tome. Dakle, palanka ili ono čega je ovo karikatura nalazimo svugde.
Naravno da u ovoj sali, siguran sam, niko ne misli da je Makedonija lišena toga, nije. Ali isto to ćemo naći i u Americi, isto to ćemo naći i u Hrvatskoj, i u Rusiji, gde god hoćete. Svugde zapravo imamo neku vrstu palanke koja manje ili više vlada čitavim strukturama. Ovaj film i motivi ovoga filma zapravo su sažetak, suština onoga što palanku, što jednu zatvorenu zajednicu čini zatvorenom zajednicom. Ljupče, ja mislim da i na makedonskom palanka postoji. Sad, u Srbiji postoji nekoliko gradova koji u svom nazivu imaju palanka. Smederevska palanka, Kriva palanka. Eto, onda dakle nemamo tu šta da dalje objašnjavamo, ali opet ja sam prethodnu zagradu zatvorio, ali vam to nisam javio, pa ću sad brzo da otvorim drugu. Znate šta su nam zamerali? Zašto vi vređate Srbe koristeći reč palanka kao da smo mi Srbi seljaci? Bio je impresivan argument da mi vređamo, dakle, i te gradove i čitavu jednu nacionalnu zajednicu time što pokazujemo šta je palanka. Dakle, ta reakcija govori o najdubljem nerazumevanju. Zatvaram zagradu. Dakle, ja sam siguran, čak i ako ovde vidim neke veoma obrazovane ljude i moje prijatelje u publici, ja nisam siguran da bi čak i veoma obrazovani ljudi znali šta znači zapravo reč palanka. Recimo, vrlo je zanimljivo da kada su pokušavali da prevedu reč palanka na engleski jezik, onda su oni, ili na francuski, ponudili su reč bur na francuskom, ili, možda ću loše izgovoriti, burg, Pittsburgh, pa je ovo burg kao palanka, međutim nije. Palanka je vrlo zanimljiva reč, izrazito zanimljiva reč, koja, kada se sve svede, zapravo znači zatvoren prostor. U francuskom palank, to je francuska, između ostalog su Francuzi u njihovom rečniku, postoji reč palanka, palank znači utvrđenje koje je zatvoreno onim deblima od drveta. Dakle, Asterix i Obelix, znate ono njihovo selo? To je to. To je palank. Međutim, kad idemo dublje u prošlost, dolazimo do grčke jedinice, starogrčke jedinice falanga. Falanga. Sećate se, ili se ne sećate, ali svi znamo, ili manje više svi, imamo Špance, dakle imali smo falangiste, španski Francisco Franco, fašista, jel? On je imao falangistički pokret. U Srbiji danas imamo nešto poput falange, dakle ova vladajuća Vučićeva partija deluje kao falanga, kao zatvorena zajednica, neka vrsta, kako bih rekao, poluvojne strukture. Dakle, falanga je zatvorena struktura koja ima onako isturena koplja i brani se od upada s polja. Asterix i Obelix takođe, ono njihovo seoce Rimljani ne mogu da osvoje. Stvar je u tome, dakle, da je palanka, pojam palanke, jedna zatvorena zajednica koja se naravno štiti od upada s polja, to drveće, dakle bedemi i postoje da bi se zaštitili s polja, ali ono što palanku čini palankom jeste i to što ljudi koji žive unutar tih zidina zapravo su odsečeni od sveta koje je s druge strane i u onoj meri u kojoj zidine ne dopuštaju da nešto uđe unutra, u istoj meri one ne dopuštaju da se izađe iz nje, iz palanke. Kada gledamo, dakle, ovaj film Živka Nikolića, mi vidimo šta je to palanka, šta je to suština same palanke. Palanku, kao što je nekoliko puta rečeno, pazite, Mima Karadžić, ovaj glavni lik u jednom trenutku kaže, slušajte, ako je po običaju, onda će tako da bude. No problem. Dakle, samo ako je po običajima, nema nikakvih problema. Na ovom mestu može da se razvije ogromna, velika i zanimljiva filozofska priča o tome kako se od običaja stiže do morala ili kako od običaja prelazimo u zakone. Ja to neću uraditi jer je to baš tvrda
filozofska priča, premda nije i nezanimljiva. Ali ono što je bitno jeste da Palanku čine običaj. Običaj jeste ono što jednu Palanku drži skupa. Ne dakle samo fizička prepreka koja negde mora da postoji. Ove crnogorske planinčine itekako sprečavaju ljude da dođu do, kako vi kažu, Primorja. Pa znate koliko je to? Pa to pešice možete doći. Mislim, ovo selom, iskreno ne znam ni dalje izmišljeno, ali sve to blizu, Crna Gora, mislim. Dakle, pešice možete doći do sveta, ali ne. Međeđa je ovde, u glavi. I sve je učinjeno da Međeđa bude u glavi. Sve je učinjeno da ne možemo iz sopstvene glave da izađemo. Šta su fašisti zamerali? Dakle, kada kažu zašto uzimate jednu specifičnu etničku zajednicu kako biste govorili o čitavim narodima ili o čitavim skupinama. Kaže, to je toliko bizarno, kažu oni nama, da niste smeli to da radite. Šta je bizarno? Pa bizarno je između ostalog i ovo što stavljaju krpu na glavu pre, mislim, karedno je reći kad pogledate ovako nešto pre nego što će da vode ljubav. Mislim, to ne znam ni šta je. To je neka vrsta polnog čina. Ali zapravo mi nemamo reč za to šta se događa kada on... Pazite, jedna od bubašvaba daje užas. Dakle, tamo se deru neki polupijani ili pijani muškarci, urlaju i sada vi treba da vodite ljubav ili već kako se to zove. Prestrašno. I šta onda? Krpa na glavu. Crna krpa na glavu. A šta bi bila jedna od odlika te vrste tog čina, seksualnog čina, vođenja ljubavi, seksa, jebanja, kako god? Pa lice je najvažnija stvar. Ne, ali toga nema. Zato što seks zapravo oslobađa. Oni to možda ne znaju svesno, ali rade na tome da nema ni trunke radosti, da nema ni trunke oslobođenja, da nema mogućnosti da izađemo iz Palanke. I kada vidimo tu scenu, ovaj film može biti 100 puta komedija, kada vidimo tu scenu, onda shvatamo da zapravo gledamo horor. Desetina je scena o kojima možemo da pričamo na ovaj način. Desetina je scena Žorž, pitoreskna ličnost. Kažemo, ljudi, svi mi znamo Žorže. Žoržove u našim životima, s tim što je ovaj Žorž Živka Nikolića zapravo suština svih Žorževa na svetu. Takav smrad da je to upravo impresivno. Ali umesto da idemo od epizode do epizode, ja ću iskoristiti još malo vremena da zapravo ponudim jedan filozofski motiv koji nije samo motiv, koji zapravo nije govor o Palanci, iako mi je bilo dosta važno da objasnim zbog čega se ova reč može upotrebiti za ovaj i ovakav film, nego bih ponudio jednu za nijansu, ako tako mogu reći, a u skladu sa naslovom festivala, jednu malo filozofskiju petlju, jer se i na makedonskom kaže petlja. To je ono, recimo na autoputu, ona, kako? Jazol. Filozofski jazol. Dakle, napravimo, ili ono kad se plete, to je to, isto, petlja, jazol se pravi. Ni tu reč nisam znao. Dakle, jedan jazol da napravimo time što bismo ponudili razliku između celine i dela. To je na makedonskom jasno. Celina i del, jer se del kaže. To je barem za filozofiju, ta priča o delu i celini je od beskrajno važnog značaja. Ali je jednako važno, Ljupčo, neću te zadavim, ako me uhvati strast,
Kad riječ o delu i cjelini, mi to instinktivno ponekad razumemo. I nema tu nekih naročitih problema da shvatimo šta je deo cjeline, jer svakodnevno mi baratamo i delom i cjelinom. Ali dovoljno je da nekome zatražimo da nam objasni šta je cjelina i deo i kako ta dva elementa međusobno rade, da bismo shvatili da tu postoji strahovito veliki problem u određenju i cjeline i dela. Zašto imamo veliki problem? Pa zbog toga što cjelina i deo ne postoji u prirodi. Cjelina i deo su pojmovi. Hvala, Ljupčo, vladam scenom za sad. Vidite kako filozofija može da bude opasna stvar. Saplete se čovjek, padne preko stolice. Dakle, cjelina i dela nema u prirodi. I to je vrlo zanimljivo. Cjelina i deo to su pojmovi. Recimo, ako mi sopstveno telo doživljavamo kao cjelinu, organska cjelina, što je jako važno, dakle organska cjelina, neodvojivi smo, pa znate, ako izvadimo slepo crevo, ispada da je slepo crevo deo. Ako čak ostanemo bez uda, bez ruke, noge, to postaje deo nečega što je neodvojivo, što je cjelina. Utoliko deo i cjelina nikada nisu unapred dati. Ne postoji u prirodi unapred data cjelina i unapred dat deo, nego su deo i cjelina pojmovi koje mi, ljudi, stvaramo. Deo i cjelina su odnosi. Deo i cjelina je odnos. Znate, kroz istoriju političkih ideja pre svega, zajednica, ljudska država, ona palanka Asterixa i Obelixa, je smatrana cjelinom. I cjelini je uvek davana prednost u odnosu na deo. Cjelina je važna, a deo se može žrtvovati da bi cjelina preživela. Slepo crevo možete da izvadite da bi preživela cjelina, da bi preživeo čovjek. I to se sve prenelo na političku sferu, odnosno prenelo se na ovo što smo ovdje gledali danas. Međeđa, ono selo, je cjelina. I ta se cjelina ima čuvati po svaku cenu, a cjelina se čuva na taj način što poštujemo običaje sve do ubistva. Ali vremenom odnos cjeline i dela se menja. Dakle, hiljadama godina pojedinci su žrtvovani ili delovi su žrtvovani da bi cjelina opstala. Od antičke Grčke do savremenih vremena. U savremenom svetu dešava se ogromna promjena. Ponudit ću isti primjer koji sam ponudio juče na Filozofskom fakultetu. James Joyce, pisac Ulixa. Je li preveden Ulix na makedonski? Jeste? Odlično. Ali to verovatno relativno skoro. Divno. Recimo, mi smo u Srbiji su dobili Ulixa tek pre nekoliko godina u prevodu Zorana Paunovića. Dakle, kada su Joyce je stalno nešto bunio protiv Irske i bio nezadovoljan Irskom i bunio se kao pojedinac i zalagao se za pojedinačna prava i onda su Joyce rekli, pa dobro, Joyce, da li bi ti dao život za Irsku? I znate šta je luđak odgovorio? Pa nek Irska da život za mene. Strašan, nemisliv odgovor. Ali šta hoću time da kažem? Deo i cjelina u savremenom svetu se menjaju i deo više nije podređen cjelini na onaj način na koji je to ovde ili na koji je to bio hiljadama godina, nego deo i cjelina, pojedinac, jedan čovjek i čitavo društvo dolaze u drugačiji odnos nego što je to bilo od antičke Grčke do danas. Ako se kaže da je čovekov život suveren, dakle, život pojedinca je suveren, onda cjelina ne može da ima prednost nad delom, jer u isto vreme su i cjelina, dakle i međeđa, i život pojedinca zapravo suvereni. Šta znači suveren? To znači da je na vrhu i život pojedinca
i život zajednice. Može se činiti da je to paradoks i da to ne ide tako. Ali srećnije države u današnjem svetu, koji nije preterano srećan, uspevaju da održe tu razliku između dela i celine. U tim srećnim zemljama, nego što je recimo Srbija, pojedinci su oni koji su suvereni. I nije tako lako pojedinca lišiti onih prava koje on ima u tim i takvim državama, a u isto vreme i celina ima suverenost. Ovde to nije slučaj. U Srbiji, recimo, to takođe nije slučaj. Ovaj film, između ostalog, govori i o tome šta se dešava ukoliko se celini, dakle, ovom selu, da prednost u odnosu na život pojedinca. Ja govorim, čini mi se, već 36-7 minuta i ponudio sam samo jedan malo jači filozofski motiv, osim one male analize početka, i u naredna 2-3 minuta ja bih završio ono što sam pokušao da ponudim, da bih dao prostora i vama da se uključite u ovu priču. Tradicija. Vrlo nezgodan pojam. Ovde kod nas na Balkanu i tekako nezgodan pojam. Nema nikakve sumnje u važnost tradicije. Ja verujem da na ovom mestu nema potrebe objašnjavati u kojoj meri je tradicija važna. Ali u isto vreme u ovom filmu mi vidimo šta znači ukoliko se tradicija okameni. U ovom filmu vidimo šta znači ukoliko tradicija postane tradicionalizam. Tradicija, to je od latinskog tradere, preneti. Ne znam, ovo je sad malo bizarno, ali moram tu reč da stavim u jedan potpuno drugačiji kontekst. Dakle, onaj čuveni Goli otok jugoslovenski u doba jugoslovenskog staljinizma, ja verujem oni koji su se zanimali za taj Goli otok, za koncentracioni logor Goli otok, dakle, ljude su mučili tako što su ih mučili tragačima. Tako se to zvalo. Tamo nije bilo puno Makedonaca, na svu sreću, ali zato je Crnogoraca bilo koliko god hoćete. Vole ljudi Rusiju. Kako god, tragač je bio sprava za mučenje. Dakle, to je nešto na čemu su ljudi nosili kamenje, ali, dakle, imate jedan deo na koji se slažu kamenje i imate ručke sa prednje i zadnje strane. Jedino što je jedan kraj tih ručki kraći sa jedne strane nego sa druge. Dakle, onaj ko nosi kraće, ne znam da li imate sliku, da li sam dobro objasnio, dakle, onaj ko drži kraće ručke, dakle, na njemu je gotovo sva težina, dok ovaj drugi, mislim, njemu je 10 puta ili ne znam koliko puta lakše. Onaj koga su, to se tad govorilo, bojkotovali, mislim, ne znam zašto taj izraz ide, ali tako se to govorilo na Golom otoku, dakle, onaj ko je kažnjen, nosio je one teže delove. Tragač, mislimo pojma šta znači tragač, dakle, i u makedonskom je tako tragač, znači onaj ko je nešto traži, je li tako? Međutim, pazite, cinizam istorije ili već ne znam čega, to je od glagola tradere, nositi. Tragač je u stvari nosač. Tradicija je prenošenje ili prenos. Ali ako tradicija u jednom trenutku postane tradicionalizam, a ne neprestano živo obnavljanje živog tkiva života, onda dobijamo ili onaj tragač na Golom otoku, spravu za mučenje, ili dobijamo Međeđu. Ili, u gorim slučajevima, dobijamo, recimo,
Miloševićevu Srbiju ili recimo nacističku Nemačku, gde je tradicija takođe postala oružje u rukama onih koji vladaju. Dakle, po mom neskromnom mišljenju, ovaj film je i film između ostalog o tome kako se zloupotrebljava tradicija i šta znači ako se prenosi mrtvo tkivo, a da mu se neprestano ne udahnjuje život. I to se zove tradicionalizam, a ne tradicija. Tradicija može da bude živa jedino ukoliko se razmenjuje kulturno tkivo, ukoliko ona palanka više sruši zidove i dve kulture ili kultura i bilo koja druga kultura počnu da komuniciraju. Tamo gde imamo zatvoren prostor, imamo Međeđu ili imamo Miloševićevu Srbiju ili Vučićevu Srbiju ili sve ove nesrećne zemlje gde zapravo nema slobode. Videli ste na početku, nema pobune nikakve. Ona žena odlazi u smrt bez ikakve pobune. Zašto? Pa njoj tradicija tako nalaže. Nema pobune, ima plakanja, naricanja. Mira Furlan je pomirena sa smrću jer je osetila šta je to život. A Mima Karadžić, a mi možemo da raspravljamo ovde i sad ili uvek, gde je granica dobrote, a gde počinje glupost. Možemo i o tome da raspravljamo kad je on u pitanju, ali on je na kraju ispao ono čime se Crnogorci ponose. Dakle, hrabar čin čojstva. Sačuvao je drugog od sebe samog. Kako god bilo, mislim da smo odgledali film o slobodi, film u kome se deo pobunio protiv celine, film u kome smo videli šta znači poguban uticaj tradicije i o tome da ponekad zaista i celinu i pojedinca moramo da zaštitimo od nas samih. 40 minuta. Hvala vam. Dakle, sad nastupa onaj neprijatni trenutak. To sam rekao juče na Filozofskom, kad sam završio predavanje. Dakle, ajmo komentare, pitanja, i to volim da kažem, grdnje. Grdnje su najbolje, ali ih ima najmanje na ovakvim događajima. Ali, ljudi, nemojte da vam je neprijatno. Film je bio užasno intenzivan. Mi smo ovde već 2 sata i 45 minuta, ali zaista, ako ima bilo kakve reakcije, Ljubčo, verovatno bi se složio s ovim pozivom. Ako ima bilo kakve reakcije, molim vas. Dobro, nećemo da pravimo neprijatnu situaciju. Ljudi, hvala. Pa to. Iz druge, htio sam da kažem da je ovo vaše mišljenje prilično subjektivno, što je normalno, ali možda ceo film da se vidi od jednu drugu stranu, kako savremeni svet, to je liberalni svet, uništava da kažemo tradicionalne vrednosti. Tako što to je, mislim, i poenta filma, kako taj nudistički svet, mislim, slika savremenog sveta danas, kako zarobljava ljude i sve što ima tamo, kako se ruši onaj tradicionalizam staroga sveta. I za mene je to proročki film, bukvalno ne znam koje godine je sniman. 86. Još bolje. I htio sam da kažem da, mislim, ne može da se zauzme stav da je to palanka. Zato što, mislim, palanka može da bude samo u neku
ograničenju ili recimo u nekom ograničenju kao što ste i objasnili, nekoj zatvorenosti. Ali i ono što je bilo ponuđeno i to je Neli u jednom trenutku Mira Furlan je okusila, ali je onda rekla ja hoću da se vratim u kako se zvalo se Medžeđa, tako. I to je bilo interesan moment gde ona videla šta nudi taj svet. I mislim da to je to baš filozofski film što ostavit ću da diskutuju i drugi. To je bio moje mišljenje, samo moj stav. Naravno, hvala vam puno što ste vrlo precizno pokazali i drugu perspektivu moguću za tumačenje ovog filma, koja je totalno suprotstavljena mojoj. Ali, pošto ste se već odvažili da otvorite tu perspektivu, dozvolite mi 2 protiv pitanja, pa da vidim kako biste reagovali. Moje prvo pitanje je, a tiče se vaše prve intervencije, da je zapravo ovo neka vrsta proročkog filma koji nam pokazuje kako te liberalne vrednosti razaraju tradicionalističko tkivo. Mislim da ste u pravu, s tim što se meni to mnogo sviđa, vama ne, ali zbog toga moram da vas pitam, šta je to, koju biste vi tradicionalističku vrednost iz ovog filma istakli kao vrednost? Dozvolite mi samo da postavim i drugo pitanje da vas onda ne bih prekidao. Dakle, ja ne vidim ni jednu vrednost. Zbog toga me zanima koju vrednost vi vidite u tradicionalnoj strukturi i drugo, u vezi sa ovim što Mira Furlan hoće da se vrati, Jaglika, što hoće da se vrati u Medžeđu. Ali zar vam se ne čini da se ona u Medžeđu vraća iz pukog očajanja? Ona se u Medžeđu vraća da bi umrla. Dakle, ne vraća se zato što se njoj sviđa. Ona je već mrtva žena i odlazi tamo da bi samo formalno umrla. Dakle, to su moje reakcije. Kako biste vi reagovali? Pa ja mislim da film je prikazao i ono s druge strane i ono semejstvo koje je imao Neli puno dece, tradicionalnu ženu koja čeka svog muža s posao, pravi mu hleb, čeka ga, Neli, on je za nje sve i to je ono mislim što je bilo, mislim da je mogla da se vrati u taj svet. Mogla je da se vrati u taj svet, ali Neli, ona posegnula i bilo je pod iskušenje da oprava onaj drugi svet. I tako da mislim da one vrednosti kao što je semejstvo, kao što je neka, da kažem, to je meni ostavio utisak, ali ne onaj muž koji je pokazan kao šovinist, kao patrijarhat, ne znam, koji krši, nego onaj drugi kum, kako se zvao, rekao te glumac... Mima Karadžić. Tako. On je bio pravi lik filma, ja mislim. On je bio pravi lik filma, zato što on je pokazao kako je bio dobrodušan i kako se borio i za kuma i pored sve one podlosti što mu je radio, što imamo to danas u veliko, neli? I kako je on na kraju nije hteo da ubije ženu, on nije ubio ženu, zato što je volio ženu. Ali, nažalost, tako je, mislim, to je to, ono, mislim da je poučan film, dosta poučan film, stvarno genijalan film. To je bilo moja vizija. Hvala vam. Još neka reakcija? Ja sam sad malo preuzeo kad uređujem slobodnu zonu, onda ja vodim program.
pa sam odmah preuzeo ulogu, ne dam Ljupčetu mikrofon, jer dobro znam ko uzme mikrofon, taj postaje gazda. Ljupče, izvini. Više se ne vraća mikrofon. Pa ne znam, dobro si radio ti taj posao. Da. Šta znam? Još neki komentar? Da, možete neki komentar, psuješ, grmeš, bilo što. Pa dobro, mislim дека заслужува филмов малце повеќе, иако нели времето ни е при крај. Добро бе ни дошла пауза. Не знам, јас го немам гледан филмот подолго време и секој пат, нели, секој ново гледање сосема поинако, затоа што, нели, јас сум станал поинаков. Меѓу другото, филмот затоа не изгледа поинаков, инако истото е, нели. Генерално, ако е добро сочуван филмот, нема, нели, разлика кај него. Не знам, Ако може само, се извинувам, вака ве прекинав. Да, Не докажав, само се извинувам, ако може, сега вака ете дискусија. само зборуваме македонски ќе те разбер. Зборувај на македонски, ворете, ако ме прекинуваш, само македонски. Интересно, мислам исто интересно е што во филмот се прикажуваат и на некои балкански, нели стари балкански обичаи, навики, мислам не само традиционални, него и балкански. Што е тоа прикажано како Балканот е заостанат, да кажам, во некоја смисла во однос на Западот, кај што доаѓаат во хотелот, нели, парови кај што, не знам, за уживање сами, мислам, али мислам и во оние навики како не знам, и прашањето на жената го отвара, мислам. Многу ја критикува. Тука мислам дека не можам да се сложам целосно, али го отвара тоа прашање, сакав да кажам тоа. Дека вреди да се дискутира. Не, добро, можни се многу, нели, ти отвори, нели, од другата страна, нели, обидот, како би изгледало, нели, доколку си традиционалист, нели, како ова би ти изгледало, се разбира како крај на светот, тука нема што, односно, почеток крај, да. Vidi ovu scenu kada dođe policajac, kada ovaj počne svira gusle i dođe policajac i otera ga. To je neka vrsta nasilja, okej. Međutim, to je takođe deo socijalističkog nasleđa. Šta je socijalističko nasleđe htelo? Pa zapravo da proba ljude da oslobodi te vrste običaja koji nisu puka, koji nisu tradicija, nego su tradicionalizam. I pazite šta se dešava 90. godina kada se raspada Jugoslavija. Karadžić, Mladić i ono društvo hvataju gusle i počinju da guslaju i da ubijaju ljude po Sarajevu. I sad kad gledam, ja sam prvi put sada primetio taj moment kada policajac otera Mimu Karadžića koji hoće da svira gusle. Dakle, jeste nasilje, neka vrsta nasilja. Ali pazite šta je uradilo nasilje gusala u Bosni. Guslari su ubijali čitav jedan grad 3,5 godine. Tako da ovaj film, i tu bih se složio sa vama, itekako proročki u mnogim segmentima, ne samo onome što ste vi kazali, nego Boga mi i u ovome. Иначе ми се посебно допао мени хумор филма, као и двое стари људи у нудистичком кампу и гледају млада лепе жене и кажу, па како сам ја могao с таквом мечком да проводим цел живот. Pričamo to rasistički. Да, мислим, да, али тоа е... To je veoma rasistički. Па добро, да, има и такве, оне балканске, не знам како да кажам, расистичке, окей. Grubosti. Да, али интересно, мислим и хумор, има и доста добар хумор филм. Vrhunski. Да, па сите филмови од тој период
како задолжителен дел има, нели, една нота на хумор, веројатно, нели, за да се полесно поднесе, нели, критиката на она, нели, што во позадина, што, нели, главните идеи и мотиви. Од Кустурица, што знам, Црниот бран, мислам. Нема филмот тоа пандемија што нема хумора, нели. Се фино, се смееше, а се хорор. Не знам ова дали се слуша. Не е битно. Мислам да завршуваме, да не, бидејќи имаме и друг настан, имав и јас прашање со тебе, меѓутоа тоа можеме, нели, и да седнеме на маса и да го расчлениме подробно. Ви благодарам на сите што имавте трпение, нели, и со филмот, и со мене и Иван, посебно со Иван, кој што немаше можност да биде екстензивен колку што знае да биде, но се извинувам за тоа. Требаше да почнеме во 5 часот.